Jingi kun kebahe apdeng ki artli ki tim barat ba jong ka Saudi Arabia kata ka Al Nassr percaya ka Al Hilal kan selong da syai kesni ha kapor ke PBG Sting ha Abdullah Sport City Stadium Riyadh. Te kane ke jingi lekai kalong ke ba kongsan ya ka Al Nassr nama dang sian kalamat ya ka namrem ha ka Al Tawan da Waylanot Goal. Sengakumen kinong Cristiano Ronaldo bat ka Al Nassr ba ki yo ibiang ya Cristiano Ronaldo ha ka jingi lekai. Ha oi ngimla banlen klaim Ronaldo ka jingi lekai kamlong ka ba internet bat Ronaldo ulong away kluri lekai football ba ju kring lane inspiration ya kibabon bat daki million kiri football. Wat lada bonsen kila ya kendu bat ka Al Hilal bat ru kila mat sipon sen ya kanam rem Henry kipat ba kidang kemilenti ka jingi lekai kan solong na syai kesni kelong ka jingi lekai ka papan kemen ya kinong kersan jongki Henry naliang unai marpat namla ban mi mandan naka banta ka Al Hilal namar ki kendon jong kalik katkam ki kendon jong kalik kimla ban nile kimla ban register sibon ki foreign player ha ka we ke klub tedang sian ulawan pai biang naka jing mensau hamba ulami naka ben ha ba ka jing lekai ka ba internet ba percaya ka Al Ain da san lai saukol te ha oi la da bun sibon ki riwit football kila kemilenti ba kine ki arngut kila yo persya Henry wat haduk la syai kesngiru kim yo shu ban ya kendu te tangkum nehi la da pisngo tenat ban pet ya kine ki video la ne ban so suk ban up shpang kine ki video kila ban subscribe la ne share sik blog jang pi khnang ma pin la ban ya i haman la ki video te tangkum nehi kublai shibun ya sembiang ha ki next video.